Umunsi mwiza kuri mwe mwese mudahwema kudukurikira, mwe mutwereka ko mukurikirana ibyo dukora. Iyi ni inkuru y'incamugongo abanyarwanda twese twamenye ikadurushengura umutima, aho umuvugabutumwa wacu wari umaze iminsi akunzwe n'abatari bake, haje gusohoka inkuru cyangwa byaje kumenyekana ko yitabye Imana. Uyu ni uwuzwi ku izina rya Gogo Gloria, aho yaguye muri Uganda, aho yari amaze igihe kingana nk'ukwezi kose ari mu bitaramo. Mbere y'uko mbabwira inkuru yose ku buryo burambuye icyateye ibi byose, ibuka gukanda subscribe, ufungure inzogera, hanyuma ujye ubasha kubona ibindi biganiro dukora. Dutangira rero, ubundi amazina ye yose yiswe n'ababyeyi yitwa Musabyimana Gloria, wamamaye ku izina rya Gogo Gloria. Yari asigaye ari umuvugabutumwa, yari amaze igihe kitari gito ari gukorera igitaramo muri Uganda. Inkuru ye rero y'uko yitabye Imana yamenyekanye mu ijoro ryo kuwa gatatu mu ma saa tatu z'ijoro, aho bivugwa ko yaba yarahitanywe n'indwara y'umutima. Ibi rero byatangiye afatwa n'iyi ndwara yari asanzwe arwaye, hanyuma abo bari kumwe nawe muri Uganda bahamagara umuryango we bamenyesha ko Gogo arwaye ari mu bitaro. Abo mu muryango we rero, kubera ko bari basanzwe bazi iby'ubu burwayi bwe, ntabwo babitinzeho. Barababwiye bati ibyo ni ibintu bisanzwe bimufata, ashobora kuza gukira, nyine bishobora kuza gutwara igihe gitoya. Nuko barabyihorera n'iki, bamugumisha mu bitaro. Gusa uko amasaha yagiye yicuma niko indwara yagiye irushaho gukomera. Ibi byaje gukomera cyane, birakomera cyane, biza kurangira yitabye Imana. Iyi nkuru ikimenyekana, abari kumwe nawe muri Uganda bahamagaye umuryango we, barabibamenyesha, birabatungura cyane, biranababaza, kuko bari basanzwe bazi ko indwara ye imufata, ariko bikarangira yikijije. Ibi rero byaje kuba bishengura benshi mu batari bake bamukundaga, mu bakundaga uburyo yigisha kandi ubona abikunze. Biravugwa ko iyi ndwara yamuhitanye yari amaze igihe ayirwaye. Ni indwara y'umutima, bivuze ko nyine umutima wahagaze. Ibi bije bikurikira abandi bantu bamaze iminsi bazwi ku ma social media baherutse kugira ibyago. Gusa icyo twababwira ni ukumwifuriza iruhuko ridashira, dore ko yanaguye mu ivugabutumwa. Nyagasani amwakire mu bayo. Iyi nkuru rero ikimara kumenyekana, abantu benshi byabababaje, birababaza, biranabashengura cyane, kubera ko yari amaze igihe kitari kinini amenyekanye. Ibi rero byatumye abantu babyibazaho, aho bamwe batangiye kuvuga inkuru zitari nziza, bagira bati abantu bamugiriye ishyari, abantu bamugiriyeyo, abantu n'abakumwe. Ariko ibi byose babivugaga bataramenya ukuri kwihishe mu cyaba cyamwishe. Abantu bakunda kuvuga ibintu byinshi bitandukanye, bakavuga inkuru nyinshi zitandukanye, ariko
niyo mpamvu tuba turi aha ngaha ngo dutohoze tubamenyere amakuru ya nyayo. Ubwo rero twaje kumenya ko yishwe n'indwara y'umutima. Ikindi twababwira, ngubu hari gutegurwa uburyo bashobora kumukura muri Uganda bamuzana hano mu Rwanda, kugira ngo hazakorwe imirimo yo kumusezeraho no kureba neza ese kuko ni umutima wamwishe cyangwa hari ikindi kibyihishe inyuma. Ibi byose rero turacyategereje kumva n'ibindi bintu abantu bagenda baza bagarukaho. Uko turi bugende tumenya amakuru turaza kubibamenyesha. Icyo twaba tubabwiye ni uko hari gutegurwa umuhango wo kujya kumukura muri Uganda bamuzana hano mu Rwanda, kugira ngo famiye ye n'abantu be ba hafi babashe kumusezeraho, ariko hanakorwe iperereza ryimbitse ku cyaba cyamwishe. Njye rero wari kubagezaho ino nkuru, nitwa MP Official. Nkubwira ngo utarakanda subscribe uvuga uyikande, ufungure inzogera uzajya ubasha kubona ibindi biganiro dukora. Ikindi kandi wowe kandi subscribe uraza kugenda ubona izindi nkuru zitandukanye, yaba ari kubamenyesha icyaba cyabigizemo uruhare cyangwa kubabwira izindi nkuru zisanzwe muri rusange. Mbashimiye, ubwo dusubire mu zindi nkuru zisanzwe. Ciao ciao.